Haga jingle kai FIFA Under 17 World Cup quarter final hapring kembali Persia ika Morocco. Haba pai shek nega jingle kai kembali ika lala bat pelim ika Morocco dai weilanon. Haga weipat ka jingle kai hapring ka France Persia ika Uzbekistan. Haga nega jingle kai ka France ka lala bat pelim ika Uzbekistan dai weilanon. Bat leng baga nega jing job ka France kan ikan semi final Persia ika Mali. Haga jingle kai Indian Super League hapring ke Chennaian Persia ika East Bengal. Haga nega jingle kai baro artli ki kenhun ki khai da marshigol. Yaga shigol jong ke East Bengal layo ban Thep leg ba ka ungol haga minit ke ba arp kundai. Bat yaga shigol jong ke Chennaian layo ban Thep haga minit ke ba prap riu leng bau meitai. Haga weipat ka jingle kai Indian Super League hapring ke Kerala Blaster Persia ika Hyderabad. Haba pai shek nega jingle kai ka Kerala Blaster kala khori ka nam job hadin bagalala bat pelim ka Hyderabad dai weilanot. Baling bag nagi jing job ka Kerala Blaster kala Kiew ka Kyrdan ka baningkong haga mi yak hen point. Haga jingle kai La Liga hapring ka Rayo Vallecano Persia ika Barcelona. Haba pai shek nagi jingle kai baro artli ki kenhun ki yak hai da marshigol. Yaga shigol jong ka Rayo Vallecano layo ban Thep haga minit ka ba live kundai leng bau Lopez. Bat yaga shigol jong ka Barcelona layo ban Thep leng ba ka ungol haga minit ka ba prapeu ar. Haga weipat ka jingle kai La Liga hapring ka Atletico Madrid Persia ika Mallorca. Haba pai shek nega jingle kai ka Atletico Madrid kala khuri ka nam job halayin hadin bagalala ban pelim ya ka Mallorca dai weilanot. Yaga nega shigol jong ka Atletico Madrid layo ban Thep dau Griezmann haga minit ka ban riu peu sau. Haga jingle kai Bundesliga hapring ka Dortmund Persia ika Mönchengladbach. Haba pai shek nega jingle kai ka Dortmund ka khuri ka nam job hadin bagalala bat pelim ika Mönchengladbach da saula ar. Haga jingle kai Serie A hapring ka kenhun Giroud ka AC Milan Persia ika Fiorentina. Henry haga nega jingle kai Giroud uklemile kai. Haba pai shek nega jingle kai ka AC Milan kala khuri ka nam job hadin bagalala bat pelim ika Fiorentina dai weilanot. Badia kan shigol jongga AC Milan layo ban Thep leng ba ka penalty haga minit ka ba sau peu R plus R balakan jat dau Hernandez. Haga jingle kai Premier League hapring ka Newcastle United Persia ika Chelsea. Haba pai shek ka jingle kai ka Newcastle United kalala bat pelim suk ya ka Chelsea da sau lakaway. Haga jingle kai hapring ka Manchester City Persia ika Liverpool. Haga nega jingle kai baro artli ki kenhun ki ak hai da marshigol. Yaga shigol jong Manchester City layo ban Thep leng bau Haaland haga minit ka ba arp nyeu. Bad yaga shigol jong Liverpool layo ban Thep haga minit ka ba prapeu leng bau Alexander Arnold. Haga weipat ka jingle kai Premier League hapring ka Brentford Persia ika Arsenal. Haga nega jingle kai ka Arsenal ka lala ban pelim salit ya ka Brentford dai weilanot. Bad yaga nega shigol jong ka Arsenal layo ban Thep hashwa ban kot ka jingle kai kata haga minit ka ba prap kundai lengba ukai Havertz balayarapan bu ya ka bol da Osaka. Bad lengba nega jing job ka Arsenal kala Kiew ka Kyrdan ka baningkong haga mi ya keng point. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ka Al Hazam Persia ika Al Hilal. Haba pai shek nega jingle kai ka Al Hilal ka lala ban limsuk ya ka Al Hazam shabar na laying hadu khandai lanot. Bad haga nega jingle kai urangile kai jong ka Al Hilal Malcolm ubre player nagari Brazil ulayo ban Thep hat-trick. Kada ulayo ban Thep haga minit ka ba san peu ar san peu san bat pra peu san. Haga jingle kai I League hapring ka Shillong Lajong Persia ika Trau Football Club. Haba pai shek nega jingle kai ka Trau Football Club kala yo bat pen khijar ningkong haga minit ka ba khatlai lengbau arsing. Henry tang hadin san minit kata haga minit ka ba khat pra ka Shillong Lajong kala yo ban Thep ega gol penia khai lengba ka penalty balakan jat do Hardy Nongbri. Badai haga kelamit kata hashwa ban kot artat ka jingle kai haga minit ka ba prapen riu lengba ka ungol ka Shillong Lajong kala yo ban Thep ega gol pentam. Badai le bagini ki ar gol ka Shillong Lajong kala khurbiang ya ka nam job adin bagalala bat pelim ya ka Trau Football Club da ar lakaway. Baleng bagani ki jing job ka Shillong Lajong kala Kiew ka Kyrdan ka balai haga mi keng point.